APR yabiri mu murongo mwiza wo kwiyubaka, umurongo w'amatsinda rwose. Nakomeje gushaka amakuru ye nkimenya ko APR mushaka cyane ndetse ibiganiro bigeze kure, ndetse nta gihindutse abamuhagarariye bagomba kugera mu Rwanda kurangiza deal. Abafana ba APR muzamure imitima y'umukara n'umweru, bambwira izina mbe mushaka kuri emoji za Lions, muzamure za emoji z'intare, mitima twayiretse. Avuye mu kipe yakiriye amatsinda yitwa Amani Kwadiokane Michel Braigeneve. Yose ntago nashobora kuryandika ntari kopie ngo ongera. Okay, andika Amani Michel gusa. Amani Michel, Amani cyangwa Amani Academy yitwa ADF yo muri Amani Michel. Ni champion ni top scorer umuwinga, ariko akaba top scorer wa championnat. Akinira he? Akina ikipe yitwa ADF muri Côte d'Ivoire. ADF Academy wati mu magambo arambuye. Nabarebye cyane mbona Yanga imaze iminsi imwirukaho, si n'ubwa mbere abaye umukinnyi muri Côte d'Ivoire. Izina ntago ryaba Amani cyangwa Amani? Amani nyine. Amani. Reka mbahe shama duhepe muduhe turebe. Yavuga ko ashaka kuba yamaze kumvikana na APR. Mamadusi atandukana na Mamadusi muri ikipe avuyemo yesi ikipe dore wamenye cyane n'iki Kazunga muhakanye yumvise avuye mu ikipe yoroheje ahita muhakanye. Ikipe igomba gutanga umukinnyi mwiza niyi muri Côte d'Ivoire ni Asek. Ari gitanga ni Asek Moza uziko ikipe imanuka, uziko Liverpool igeze gukura umukinnyi muri Newcastle yamanutse mu cyiciro cya kabiri, akaza kabinyenyeri witwa Jojo Wijnaldum. Urabyibuka na Robertson yavuye mu kipe. Abakinnyi se bava ko bava mu makipe mato, avuye muri Premier League. Nta kipe itatanga umukinnyi, nta kipe itatanga umukinnyi ukomeye. Ariko n'ububirigi n'ahandi arafro, ariko nta kipe itatanga umukinnyi. Nese niba n'amagaje atanga umukinnyi agakomera, Muhanga atanga umukinnyi agakomera, nta kipe ku isi itavumba. Ahubwo ikipe muri iyo kipe yavuye Ange yavuye si muri Muhanga, ahubwo Karenzi icyo cy'ingenzi uvuze ko wemera ko yabonye umwataka mwiza. Ntabwo ari umwataka, ni umuwinga mu left winger mwiza ushobora kuba top scorer muri championnat. Je nibaza ko akomeye kandi Kwadiokane Amani myaka 27 ni mukuru iyanditse. Iyo yemerera ko uburebe maso kipe yitwa Afad Plateau. Afad bigakubitiraho umwanya agiye gukina 27. Fad Plateau umuwinga Fad Plateau kandi ibi ikipe bundi ihagaze gute? ko nanjye ndi kwikanga mugano akazungura ikipe ya Fad Plateau ntabwo n'ubundi watara yamwicaza. Afad Plateau yasoreje ku mwanya wa gatatu, iya mbere Asec Mimosa, ya kabiri San Pedro, ya gatatu Afad Plateau. Yasoje championnat ifite amanota 50, yarushwaga 12 na Asec Mimosa. Shaka liste y'aba top scorers agiye muri abayambere. Oya kandi ya gatatu nisiyo ngurese Mamadusi abonye umusimbura wenyine. Urwego nacyo wahindutseho ntabwo rero yabara umusimbura, umukinnyi arakuze cyane. Ntabwo uyu ni umukinnyi, ntabwo bakazanye 27 kwicara. Kipe ya gatatu ntiyatanga umukinnyi mwiza. Côte d'Ivoire habaye niba ushaka kujya mu matsinda. Ikipe izakina Confederation, izakina Confederations ishobora guhura na Rayon twita tumureba. Yazaba yenda taje muri APR yabaye ya gatatu. Kipe ibonye sport ya Confederations ari kujya mu matsinda ntibishoboka. Izo kipe ziritabira Côte d'Ivoire tubona ikipe imwe gusa ikina matsinda ya Champions League cyangwa Confederation. No itari ubuguze nkaba Madusi wasezereye. Urwego ni rumwe. Aya kazo umukinnyi ukomeye yava mu ikipe yose yitwaye ate? Twibuke ngo uri ikipe utarajya mu matsinda, uragura abakinnyi utarajya mu matsinda, none se wiyongereye. Nese ka ahongera ashaka kumenya Karenzi ashobora kuba ari mwiza, ariko ndashaka kumenya impamvu uri kutubwira ko
abonetse muri uriya mwanya ariwo mujyo mwiza wo kugura abakinnyi ba pejo twavugaga abakinnyi bakinnye amatsinda ya confederation bakinnye amatsinda ya champions league yakinnye ya none se mu winga utsinda ukeneye iki kintu none se Merda waje ameze imyumvire rero ni Merda yaje nyenyeri none se reka hano nyafrika ntitwe twara mu bubiri babaye none se gira umugisha yagiye muri bagira umugisha yagiye muri Al Hilal avuye muri bagira umugisha n'imbaga ubu kuri bari yakinya amatsinda biroroshye Al Hilal si APR Al Hilal ikina amatsinda umukinnyi wese uje ugenda kuri team y'abahari ukaba umukinnyi ukomeye cyangwa bakakurekura ni nkuko Yanga yaguruye Yanga irakomeye ntabwo ari nka APR urumva nayisa iramushaka Pakoma arimo gukambakamba bagiye kurekura Pakoma zuzo yaje abantu twikanga amakuru mfite iramushaka urumva nayisa igira abakinnyi benshi nuko ngo udafite mu mikinire yayo barakurekura kuko ntabwo Yanga yaguruye ngo niwe ngenderwaho reka uraza usanga ikipe ikomeye bitandukanye na APR irimo kwiyuka guhera kuri zero ikeneye umukinnyi wakinnye amatsinda gusa udakinnye amatsinda APR irahiye cyo nakivuze mbere rwose uruvuze izina ndareba aho uvuye twarebye umudefanseri akina muri Stade Marie n'urucabana niba atari Stade Marie muri Mali ni Joliba nk'ubu Cameroon ntiwambwira ngo aperezanye umukinnyi muri Cameroon ngo urahiye umuntu aranyandikiye ngo Fadi yakinnye amatsinda ryari ubwo mu bishake nabyo umwaka we yakinnye amatsinda Fadi shakora nari imyaka 5 ishize okay reka turebe si ya Fadi Plateau kinnye amatsinda umukinnyi uri kugora kumushaka gutya shangiye rwose ndi gutinyamo nahise ntugire ngo umwana uvumbutse umukinnyi wanditseho 20 wasanga ari noti y'imyaka 30 noti ya 30 akaba ataramenyekana akaba ari ubwa mbere turi kumushaka twamuze no kuri interineti akazu Mamadou Saba mugana ayo matsinda Mamadou gese hano barimo barabaza nabivuze kare Rayon Sport abayijyanye mu matsinda hari wakinnye amatsinda hari wari urimo wakinnye amatsinda ariko ari amatsinda rero nayo tuzavugaho uburyo yagiyemo tuzavugeho uburyo buhe ibyo ni ibintu biba so gukina gatsinda hari ubundi buryo inahageze abakinnyi baba bagize agaciro ibyo bintu APR nitana bivaho ubwo ntizigire komeye ngo umutoza ngo agomba kuba yarakinnye amatsinda ngo abakinnyi ngo agomba kuba barakinnye amatsinda none se inshuro babikoze bayagiyemo kugira ngo none bo bakora iki kugira ngo bazayagemo bagura umukinnyi mwiza iby'amatsinda n'ibindi umukinnyi mwiza umupimira he umupimira igipimo cyangwa umupimira ku matsinda se uramusikautinga yacu APR imaze kugura abakinnyi tuvuga abakinnyi bakinnye amatsinda nuko scouting yacu iri hasi APR iramutse ifite team ya scouting ijagajaga Afrika muri sezo yose umukinnyi wese bazana twamwemera ariko ko nta team ya scouting ifite ari umukinnyi aba agency cyangwa se abakomisiyoneri babazaniye twe tureba profile afite n'ibyo amaze gukora kuko APR ifite team ya scouting iyi akindi kintu oya APR ifite aba scout banga team yihorere organigramme ntabwo twayikoza anga umukinnyi wabaye mwiza muri championnat Cote d'Ivoire ubundi kikomeza ko ari umukinnyi mwiza uboneye ahubwo rebera ni top scorer wa Cote d'Ivoire oya nandi kubona batitiane mu Rwanda ukamujyana muri za Cote d'Ivoire ngo umukinnyi mwiza wo mu Rwanda gusa ugira ngo ibyo birahagije ntabwo bamugura ngo kubera ko yabaye mwiza mu Rwanda abanyamakuru muri Cote d'Ivoire nabaza kuri uyu mukinnyi ubwo rero no ibihugu bya West Africa makuru yacu bakoresha n'imbuga nkoranyambaga biragora za Benin za Cote d'Ivoire za Burkina Faso baracyari mu bigori ntayo yewe nyumva mu mukinnyi ya Burkina Cote d'Ivoire genda ahita mbaza ngo nwaseke niho Burkina Al Hilal niho gura abakinnyi aho sindi kumwe kenshi kandi Al Hilal yakomeye oya wese umwana n'umukinnyi ubundi APR bigeze kutubwira ko APR izagisinyisha umukinnyi uri munsi y'imyaka 25 kandi wakiniye equipe y'igihugu umukinnyi nta kinire equipe y'igihugu umukinnyi nta kintu na kimwe ntarakiniye ibintu bihambaye cyane muri Afrika niki mucuruza muri APR koko sibye kuza undi Merda bizo undi Merda uje cyane no gushya nyine niyo mpamvu nakubwiye ngo uyu nta cyarusha Mamadou yari umukinnyi mwiza muri championnat ya Mauritania kandi warebe championnat yirusha iki y'u Rwanda reka da Merda yari mwiza muri Burkina Faso hari ikipe ikina amatsinda reka da ntayi uwo mujyo uzakomeza ucya buri mwaka zana umukinnyi ufite akarusho vuga ngo zaduhenda ndaza kubuza kumukora ubushakashatsi tumugure mutaboneza Simba na Yanga zarashobora kujya mu matsinda zigahozaho bafashe umwanzuro bawo tuzadugura abakinnyi kubera impamvu umunya Cote d'Ivoire nazo ashaka akinira ikipe y'igihugu ye ko badakinisha baroko ikipe y'igihugu Aman Michel yabaye meilleur buteur Ligue 1
Afad Platon. kanze namaze kubona urubuga rwa bapostingiraho amakuru y'ishampiyona maze kurugwaho ndaza kumucakira nimbona atari mu bakinnyi bahataniye ibihembo by'umukinnyi w'umwaka kandi yatsinze ibitego byinshi Meyer Joueur ni Ligue 2 ndebe Ligue 1 Ligue 1 Côte d'Ivoire go ufite yitwa ibitego byinshi se bingahe se buretse harabona ndi kubona bati Diane bande niyo urimo kumva ko ari top scorer ambwiye ko ngo ari top scorer kandi mu winga Tidiane Diabaté oya ibi bihugu nabyo kubona amakuru yabyo icyo kibazo ibihugu biragora ntabwo biteye imbere nkatwe mu bijyanye ushaka ko top scorer wa Côte d'Ivoire wamubura wamubura ntabwo wakoresha imbuga nkoranyambaga akazuba kandi njye kuri Facebook ubu niho hasigaye hari umuntu unyohereje aga screenshot hano yitwa Claudio Kanamani shampiyona yabo yitwa Ligue 1 CIV Ligue 1 playing for Afad Plateau finished as the top scorer of the Ivory Coast League 1 ariko niba barushije bamura za seke mimoza kazungu nanone nitubona ko barushaho muri za seke mimoza top scorer ibitego 12 none se kazungu ni kuki yarushaho muri za seke mimoza nusanga ari byo yarushije n'uwitwa Dramane Kamagate wa San Pedro yabaye kabiri afite ibitego 17 ni umuwinga kandi ikipe ni ya gatatu gusa urumva who deserve the Ballon d'Or ahubwo se bamubona season arya yitwa mu nyibutse izina rye yitwa Amani Michel Amani n'ibindi Michel. bikurikiraho Tidiane Diabaté abakinnyi ba saison bahabwa amahirwe kandebe uyashaka ndamucakira to transfer zo muri APR se muri iyi minsi nese ubundi transfer ni yande ni ya Etoni yande ashaka kuba ngo uyu mukinnyi ahuje umu agent n'umutoza amakuru ansoza atagenda gushyiramo akaboko ke Toza Taleb aho mba nemeye none se Taleb haraho reka yubakira ikipe ubundi yajyaga aza nyuma abakinnyi barabaguze aratandukanye na Samani se urumva ibyo bintu bishoboka Nyose urumva biro kubiri ninde wazanye Taleb muri APR kugira ngo uhite ubihuza nahise nawe urakubaga wazanye Taleb nawe uzana umukinnyi birashoboka nibyo ndi kubabwira nyine kugira ngo abantu bumve connection mbona uyu mukinnyi utavuga cyane ra ariko hari ibyo nari ndi kubona nanjye nkabona ngo ni Meyer Bite muri Côte d'Ivoire arumbwiye ngo mwibuke ko APR yazanye umutoza abamuzanye bazatubeshya ko yatwaye Champions League niyo bya top scorer bisaba gucekinga nje ibintu byo muri APR by'abakinnyi bashaka kuza n'abatoza zajya ncekinga ko dushobora kuyobya si ubwa mbere n'abanyobejwe rwose ize nkubeshye ngo bibutse ko inaha bonye umwami Taiba na afite 17 nese si umukinnyi mwiza ni Taiba uzanga ikipe muri Côte d'Ivoire ya San Pedro imwifuje uyu icyo ashaka kuvuga aravuga kuvuga ibitego si igisubizo gusa si igisubizo ko uwo mukinnyi akomeye cyane cyane ko shampiyona ya Côte d'Ivoire barobanuramo abakinnyi benshi beza bakajya hanze ariko umuwenga ukomeye kandi ku myaka ye ntaba akigiye hanze ashobora gukina ubyitondere ngo ku myaka APR ifite ikibazo cy'abawinga ariko uyu ntabwo ari umwana ariko watara yamwicaza umukinnyi 27 yanditse ubwo wasanga na 30 utarifuzwa n'ikipe rimwe ikomeye akubwiye ngo ongera afeke moza ntimushaka iwabo niyo nige San Pedro izakina Champions League bazasohoka ubundi hari amakipe abiri yakina Champions League none nikajya muri Confederations aseke moza na San Pedro izasohoka ntiziri kumwifuza APR izakina Champions League nazo iri kumwifuza niyo bambere kanongeraho wiva muri aseke va muri San Pedro byibura niba ushaka umukinnyi muri Côte d'Ivoire kipi na Champions League ake mu myaka 27 umuntu aba agifite igihe cyo gukina nyine kuki ikipe ikomeye yo muri Côte d'Ivoire yo itafuze ngo itara ntiducike bawo Medi baje bafite ingahe niba umukinnyi ukomeye ubwo karenze umukinnyi ukomeye wemeje abantu bose muri Côte d'Ivoire irabanya ari Tidiane pe yitwa Tidiane Diabaté urumva akinira equipe yitwa Karuhogo urumva yatsinze ibitego 17 atanga assist 7 contribution ibitego 24 niwe nyenyeri kuva afite ibitego 10 niwe nyenyeri no kuvuga ara mu gihugu cya Côte d'Ivoire yewe uwo niwe nabonye urabyumva hari ba pages nge ndimo nakurikira page ya Facebook ya Federation hari abitwa ba Dramane uyu mukinnyi nawe baramuvuga hari Yusuf Dosso hari Amara Traoré stike kubera ko abantu bazi ko ibintu byara tubibona bitugoye Tidiane Diabaté umuntu ashobora kuza akatubeshya niwe wamubonye kubona niwe nakomeye Tidiane Diabaté none umuntu ngo wabaye top scorer ananiwe kutuha urutonde rwo Tidiane turebe ibitego yatsinze ndabikuzanira
meilleur buteur CIV undi ugomba kubanza kumenya impine z'ibihugu by'ibihugu meilleur genzi igifaransa kambihige meilleur buteur CIV CIV 2026 sibyo apel nta muntu uzayibanye ndebera ibi bidakwiriye nimbibora ikipe nakuze nkunda wowe Tidiane Diabate niwe watsinze ibitego byinshi urumva akurikirwa na Suleiman Fofana wa ASEC Mimoza ubwo Diabate no Karongo iyi saison iyi 2025-2026 Karasoma débuteur let's gato May 15 tari 13 z'ukwa gatanu 13 z'ukwezi kwa gatanu shampiyona irangira Tidiane Diabate afite 14 inuko Karasoma yari imeze Suleiman Fofana 12 Bakare Uwato 12 Michel Amani 11 kwezi kwa gatanu ubwo niwe turi kuvuga yari ku mwanya wa 4 afite ibitego byinshi sibyo cyangwa ikindi cyiciro cya kabiri 11 z'ukwezi kwa gatanu cyangwa uyu muntu akina icyiciro cya kabiri oya ni cyambere baravuga Ligue 1 Ligue 1 niko shampiyona icyiciro cya mbere muri Cote d'Ivoire ni Michel pe ni Amani Michel 2025-2026 Amani Michel sacré meilleur buteur de la saison 2025-2026 de Ligue 1 yitwa Lonachi i champion le joueur de Afad Plateau officiel terminé la saison en tête de classement des buteurs récompensé pour son efficacité offensive et sa régularité devant les cages. Nos félicitations à lui. Meilleur buteur de Rengi. Iyo Karasoma nyene ni yihe irofishu none se ko hano bavuga ngo dore ndi kubona byabaye ku itariki 30 z'ukwa gatanu Ligue 1 Cote d'Ivoire iyi ngiyi urabona ko iri officiel kuri Facebook ikurikirwa n'abantu 98 urumva rero ukuntu bari banditse bavuze ngo Aman Michel top scorer of the season 2025-2026 of Ligue 1 Lonasi ntabwo cyari byo the Afad Plateau official player finishes the season wabanze rebe nabandi urebe ko araho mu cyiciro cya mbere barimo amagara tabaro mu cyiciro cya kabiri komeza liste nyine ni post yabo nandi kureba nta liste anya page rangi rero nareba Ligue Cote d'Ivoire Amani Michel top scorer of the season Ligue 1 Lonachi Fad Plateau top scorers ranking award defensive nibyo dore no send niwe l'attaquant Amani Michel de la Fad Plateau a été sacré meilleur buteur yarushije 2025 yarushije Tidiane sinzi aho ba Tidiane mu bakora Tidiane Diabate ugomba kumanuka muri comments barimo kuvuga ngo yatsinze ibitego byinshi b'impira miterekano ngo bari recognizing abafana ngo bari recognizing Tidiane Diabate urumva ko bari bahanganye nasi imiterekano si ibitego oya ntabwo ngegera byakana narebaga niba bugereranya n'abandi bamuhariya tuba turi gushaka mu cyiciro cya kabiri niwe top scorer rwose ku gapage ko muri Cote d'Ivoire ubwo magnifique agarura amafoto murebere umukinnyi mu ingaperi giye gura niba yarabaye top scorer wa champion na Cote d'Ivoire champion bamo ahanganye n'abakinnyi ba ASEC Mimoza n'aba San Pedro niba warusha ibitego niba zitsinda none se Taiba ntahanganye n'abapenariye ubwo arabarusha nese arabarusha yarushije niyo mpamvu umuntu yanyandika nese arabarusha ASEC nese arabarusha njye kuki mutari kwibaza ikibazo gikomeye kuki ASEC tamufashe na San Pedro kumukinnyi witwaye neza umwenegihugu n'abazamugurisha ASEC ntiyanganira umukinnyi na APR zirengaho zikajya kugura abakinnyi abataka kandi Taiba hari ari umwenegihugu akaze kazo ukora nicyo kibazo ariko n'undi nawe n'umunyarwanda uyu mwataka asubira kuri Kanyarwanda yese APR yabona ubwo aho yangiye ubwo muri uwo mujyo ASEC ijya mu matsinda kazo uyu muntu n'umuhinga APR cyane mu ngutsinda ASEC na San Pedro ASEC ntabwo ifite ubushobozi bwo kubuza APR umukinnyi imushaka ntabwo yarwana na APR umukinnyi imuvanye muri Afad Plateau ASEC ni nk'akademi ntabwo irwana n'abakinnyi n'amakipe yes niko bimeze ibagura bakiri bato ikabagura kuri make ikabacuruza ariko ntijya ku isoko ngo ihanganire umukinnyi ntishobora kugura umukinnyi w'ibihumbi 100 ntibishoboka
vuga uti yamubona ndumva umutima wanjye utari kubinyemeza najya kuzana Taiba ni umunyarwanda yewe imibare nyemeje ndemera niba ari imibare ni turavuga ko aperi yazize kugira ngo federasiyo ko imibare iri genuine imibare iri genuine ku rubuga rwa federasiyo ndetse nabibuzwa n'ikikwemera top scorer shampiyona ya Cote d'Ivoire ntabwo ameze nk'uwa Burkina Faso hamwe shampiyona ziri ku rwego rumwe kazu none se reka nkubaze seke imuziki na champions league umwana yirwaye ikipe ngo yanakinye amatsinda none se niba tuvuga ko barafinda nta mibare afite tusubiremo nta matsinda nabonye bakina niba udabaza yewe niba sinjya kuvuga ibintu byinshi Mamadou Sabonye umusimbura we bari ku rwego rumwe nitaye kuvuga ngo afite ibitego byinshi ikipe mu zoko ya gatatu sibyo muri ni ya gatatu izakina confederation na San Pedro sibyo nishobora guhatanira shampiyona nibyo bindi byo Shabarara yatsinze ibitego byinshi ari muri Bugesera murabyibuka ko kugeza gutsinda ibitego byinshi ari muri Bugesera murabyibuka ko Mamadou Saza yari wa gatanu ariko yarabitsinze no muri Reyo yarabitsinze Mamadou yari afite ibitego byinshi ikipe yitatwaye shampiyona ari ya gatanu muri Mauritania ngo numwataka bazani APR uwo mukinyi imyumvire y'ubwabyo ntarakanagira ku gikombe urumva nice ni nkuko nyine Taiba afite ibitego byinshi ariko ntabwo ikipe yatanira igikombe cya shampiyona byibura hari ukuvuga ngo uyu mukinyi buriya Dawuda yavuye mu kipe yatwaye igikombe muri Ghana byibura amabureburizo imyumvire ya Dawuda watwaye shampiyona muri Ghana iri hejuru kurusha umukinyi wabaye gatatu none se top scorer n'urugero yavuye muri Mukura cyangwa muri polisi kugira ngo se nta kantu kaba kaburamo se Cote d'Ivoire baturusha umupira umukinyi mwiza muri Cote d'Ivoire barushaho muri shampiyona y'u Rwanda ntacyo bitwaye cyane kandi aha dore mbonye akantu rwose bakoze akantu bakoze rwose k'abatopo turacyashakisha mwese ugira ngo twabireka aperi yibwe inshuro nyinshi ndebera ntabwo kuri inshuro nzarebera ibidakwiriye n'imbibona nzabibona kandi uvuga ko shampiyona amaze mushakisha ubwo se nivuguruza wowe uravuga shampiyona Cote d'Ivoire ikomeye kurusha y'u Rwanda ndimo ndavuga ngo ndibona konfirima nyine amakuru ndimo nashaka konfirmation zose zishoboka zikise kandi wabonye ko ndebe n'amakipe yagiye atsinda ibitego ndebe nyine niba nta penalty nyinshi zirimo Rastaman ikomereza muri uwo mujyi abakinnyi nk'aba uwo ntemera ni wa muzamu ariko umudefanse ngena namwemeye ariko umuwingu ushobora gutsinda niba koko Mbappe ari ahari ni beza gutya ariko uyu we top 5 yewe rwose Mupenzeto akomeje kunyemeza umva ukuntu bakurikirana none byose nabibonye Aman Michel Afad ibitego 17 Tidiane Diabate ibitego 14 Suleiman Fofana Wasek 12 Dakale Keve Waton 12 Sindu Bakayoko 11 abangaba nibo basoje uyu muwinga ni impamvu imwe yatuma APR ishobora kumubona ni imyaka afite none se singuyu magnifique nakabereke dore ikindi gihembo yahawe ni imyaka yo yabaye recognized nk'umukinnyi muri awards mu bihembo hora byaratanzwe uyu mupenzi uri kumamagara senire ni Mupenzeto ndumiwe reba ndumiwe nimero Mupenzeto niye kare kumamagara ni Lorenzo nose witwa Mupenzi wese aba yitwa ndavuze ngo Mupenzi etamaze kunyemeza bitamona umuntu Mupenzi umamagaye muri turukora nimero yerwa na kangahe kare ni ako rore urakorogana kabisa ejo kwagiye kunshimira ko amaze ko asigaye amaze kunyemeza kuri transfer you can't be delegation babereke kara kantu ngo batanze ibihembo bya sezo uyu ni rutayizamu official wahize abandi mu gutsinda ibitego byinshi muri Cote d'Ivoire kandi ni umuwinga w'ibumoso wa mwanya barafinda na Kiwanuka aje kwa challenge Kiwanuka simbo na Kiwanuka umwenje udasohoka aho simba aperi komeje kunyemeza oya hano ntabwo ndi kumva urashaka top scorer wa South Africa wa Cote d'Ivoire buriya wa South Africa urashaka wa Misiri cyangwa wa Maroc Kazungu turi kumwe Kazungu mu mutima yamaze kwemera mu mutima wa Kazungu yamaze kwemera ariko nagashaka kubyatura reba ngo uyu mukinnyi ya PFC igiye kuzana kuri 11 iki ni igihembo bango izi ni awards nekwe kuri page official ya Nuza ya Ligue ya Cote d'Ivoire lauréat meilleur buteur Ligue 1 Amani Michel Afad Platon nguwo ariko umusore ubumutse rwose afite na tayenzi cyane mu bintu ugiye kujya yicaza Kiwanuka Mupenzeto amaze kunyemeza cyane umuwinga utsinda niba azi gutera amakufura niba azi gutera impira iteretse ni showadire imyaka ni imibare reka mbabwire imyaka ni imibare Kagere Medi yajyanye Simba mu matsinda ari umukinnyi mukuru urumva yarazengurutse muri za polisi muri za reyo muri za hebiranga umukinnyi nk'uyu
ushobora kuba top scorer wa shampiyona atari umwataka. APR ntishobora gusiringa iyi deal ikarangira, kuko amakuru mfite rwose nuko umujyanama we agomba kurandinga i Kigali. Umujyanama wande w'uyu mukinnyi umuhagarariye agomba kubanza akajya Kigali akumvikana ambaho amafoto yo kuri page ze muri buryo y'umunsi. Hari ibyo n'umutima ukikanga. Ngumo Afrika mubereke rwose umuwingo ugiye kuza kwicaza Hakim Kiwanuka, top scorer champion ya Cote d'Ivoire abakomeye wana makipe yahakina amatsinda. Si byose batujye twemera. Ntago ndi kubyemera. Kubera iki se? Kuki mutsimbaraye? Afite n'umubiri. Nsigaye nemera Karenzi cyane. Togwe nta mubiri. Karenzi umuntu akwemeje uremera nicyo nemera. Ubu aka kanyemeye kirore. Uyu mwinga wa Taleb Abderrahim yizaniye. Umubonye match nimwe wabonye nese ko mbona bari kumujyana muri Yanga kinire wabonye kandi ngiye kugira ngo urimira mu Rwanda na Yanga Perse Yanga ni umukinnyi na Yanga. Yanga irifuza service z'umukinnyi wa Fad Plateau muri Cote d'Ivoire umuwinga. Urimo urabisoma mu Kinyarwanda se? Oya bivanye mu Giswahili mbishyira mu Cyongereza ndikuza mu Kinyarwanda. Oya Yanga maze iminsi mwiruka. Witwa kwa Diokan Michel Bregeneve imyaka 27. Top scorer wa shampiyona, akinisha amaguru yombi, afite umuvuduko ngo umeze nk'uw'icumu, ngo avuduka nk'urumuri. Yakosha. Ngo uyu ni umukinnyi ukomeye cyane ifuzwa n'ikipe Young Africa. Nese niba Young Africans mwifuza wamukura he kweri? Andemeye. Genzemera mbonye. Créer attraction sur le match africain, croix de discrétion véritable. Nazamu hubwo. Oya Yanga. Nazamu nayo. Mbonye na page yandika ko Azamu nayo imwifuza. Amaze iminsi Yanga imushaka. We no umukinnyi mbabarira. Nabisomye jewe. Ni munteza ibibazo. Transfer news Young Africans. Niba Yanga imwifuza byarangiye. Byarangiye gute? Yanga imwifuza ntabwo APR yakoraho. Yakoraho cyane. Amaye. Yakoraho. Ligue E Lunachi. APR ubu ngubu nayo ifite purchasing power, ifite akagongo yashimaho. Ariko so mugane ko yapapuye Memer Dao yarya mupapuye nde. Amaye Singida. Oya za Singida babyinjiyemo. Iriya ni flop ya Gapapu. Singida ntabwo ari equipe nini kurusha APR. Singida ntakwiye gutwara umukinnyi wa APR ubundi. Umukinnyi wa APR shaka. Singida wifuje ruboneka yamubona. APR njyewe ndagushyikiye muri transferi, biragaragara ko APR ifite gushaka abakinnyi bazima bafite ibintu bakoze bizwi. Ntabwo ari abakinnyi baje bari basanzwe basinziriye badakina. Akomerezaho rwose. APR ikomerezaho. APR ifite rwose umeze neza. Ku muzamu ntago nemeye neza. Mubazane kare tubarebe muri Sekafa. Ariko abangaba barashoboye. Witwa Amani Michel kuri kufra. Ndi kugenda mbona hano kuri Twitter kanze mbahe akakantu. Kuri kufra. Bipira miterekano. Abari penalty. Kuri kufra ze ni. Ono APR nta n'umukinnyi utera kufra yagiraga wayibonaga? APR ntabwo ari ifite umukinnyi utera kufra rwose. APR yari maze igihe idafite umukinnyi utera kufra. Reba aka karinke tera kufra nk'uwazinyoye neza. Amafoto ndayabonye we mbega umuki. Iyi nkuba rero irajya muri Yanga APR ntabwo iri buyibone.